deng thongke proket hom KNCA mahang ke thegarni methang asa hemalong katalon Karbi Anglong ahin pen Assam langkang lumara at tumapan kirap kapajirdun. Pukajana long habit ingnar katumpra pen radat tumapan kido kethak kapasiksak. Mumchomatum kethenga jok bangkli DCH along se kachilang damnang. Kardom Pini prime time birta long pen nilisami marvelous rong parpi non arju iktha birta ang ton pen Karbi nim soching thurasong KNCA arta ningkan thomke braket thomplengsi pinia methanga sai hemalong mesen pen katalon sayang denga teng pen ada por phai ke pen songa mai phi merina bepi la pen dun mai phi mai kon rong parpi atum arwi deng pen songa lama ing thurpon la sopi KSKA mai phi basa pi taropi la pen KNCA bidi sarpi amputi sopi atum pen japonsi kachikimo amilur kaipon KNCA abitung pen Assam Governor apan panong si Pinpuralo pini Karbi Anglong Deputy Commissioner Avideng Pajerpon Rad amai phi ing samjin pen kapachun ponji apan KNCA amai phi Merina BP pensi charipon Maya long CM Barim Jotson B DSP Barim Dhoniram Tiso KSA Maipu Suren Hanse Youth Front Dun Maipu Peterson Rongpar KSA Maipu Barim Robin Teron Rasinja long Klembang Phi Atumpen Danglok Ongdung Atum Chetong Dun Si Mai RD Pidun Pinpur Alo along Kijong Dun Atengpen Long Riar Lo Suar Lo Pan Raikom Nangji Article 244A Atengpen Autonomous State Pachun Nangji Karbi Anglong Arlo Kajiranga Park Kapangdang Aputhak Kikham Khe Pendanglok Pinangan Asona Maya long Chinki Chethan Pon. Kajo kabile ni centrally ke parti along kasi memorandum samiti si panel to memorandum pajir kontang lo kasi soar lo kan petene tahlo tak la soar lo kan tirai kom dia buka la so buka sini to memorandum bidang lo DC alo ariten kan la gubernur pak gubernur ang lo kan di pali kon dia pasti ni to pini memorandum pajir dam lo la pen autonomous state la pen border buka lo Meghalaya border Nagaland border highway along doi kisum la sang so pitak sinil tu national highway da son punya na corruption pitak sinil tu pyongdong corruption kito da so pitak sinil tu kini DC ari deng pajir dam sinil tu governor along at pali jipan memorandum nil tu pajir kondiglo Camera person Roson Hanse pen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live Dipu Assam angkang langkang lum kisung ki phora da tumapan pini Karbi Anglong Autonomous Council kapre khamphang asong lapen baithalang so IMLA Dr Mansing Rongpiatu Chief Minister Sarmananda Sonowal Arideng tangka check pajersi langkang lum kisung ki phora da tumapan kerap pajirdun Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen CEM Tuliram Ronghang Patir PC HAD Minister Sumronghang MLA Joyram Ingleng EM Lun Singh Teron, MEC Prabhat Chandra Taro, Mukut Mahanta Lapen Muhesh Kumar Chauhan Atum, Methang MEC Chikloe John Bainong Pen, Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Arideng, Lag Trogra, Suri Trog Narkebra, Isira Pharu Isira, Narkeb Atangka Chek Pajirdam. Halapu di Phukla Patir Pipen di Phuawai Kangke do Aham Phangasong Atum, Lake Karbi Anglong District Mohila Samiti, All di Phu Namghor Samanoy Rakhi Samiti ahin pen danglok penangan song atum ahin pen kirung cepaduksi langket hepen kisungki phora da tumapan kerap dunji apan Mukul Chandra Barua MLA Barim Vidya Singh Ingleng Dilip Kumar Das Dhani Kalita lapen pherangki Sanjubura atum arideng pensi Assam Chief Minister apan Pajirlo Inglong along ri ahin pen langkang lum kisungki pho porahut kerap kapajirun thega puthak CEM Sonowal ahin pen kachuru pajir News Text Report Karbi Anglong Live Hamren Non malom so phan bir tang ton po itsne
mo phi puthot birtar jupon thu iksina non malom penangana por pen boka jana long ri malom rada phan habit ingnar kapasik sak penajok rada tum ki do ke thak penang an ki sung pen chichak nanglo ingnar karplung ke forest asor asai kali pusi ingnam rai kom sai khe tum pen rada phan nang ke thandun tangte ko mada sai kam atumlo ingnar karplung po rada ki sung hut ko mada tumlo habit ingnar pen kapa jogdun po Kedam tang ni thompli arni ben boka janawai kangarlo habit ingnar ahur katum prajok hadagarat atumaphan padoso jo anlo kichwa hormu kachorji aphan habidar lopen nangketet John Kepso se ingnar ahur boka jan ward number 7 lapen Nepali basti along tumpradamsi ajhaga hem arpong frilo lapen hemarlo kido hormu hortar anta phalangnusi ICDS asa hema hoy boka arpong ta phalangnu tekangsi cheterek juilo Ingnarahur katumpra puthak hadagara atum ingnam rai kom atum aphan birta pachinilo sitame ingnar karplung ke forest atum asai kali lapen konada habit along siguna rong kipi ahudle nang birta noi pusi ingnam rai kom atum thakdun rong pusi hadagara atum akoiwan ingnam rai kom atum RD kipi pe dada jok hadagara atum ke ameg anu janglong lepin pensi pangthang nanglo lasila so puthak administration atum si saideng popusi rat atum ningchit heading lo Bukajan pen ananterang Karbi Anglong live. Borlang Pher police station ang kangarlo Borlang Pher along jakhong ni phai thom kebra isi arni kang sampor phai hini malo. Mum chamatung bangpli Karbi abang photumaphan areng hukapa sojok Hills Tribal League pen Borlang Pher PS along lam hoi kipidam. Karbi Anglong arlo Karbi akhayatu methang along rialong kido kisung methang along rialong kai kiamat kido ke thakdun e ok kachikom romapor non amat nang lebomlo. Jakhong ni phai thom kebra isi arni kang sampor phai hini malomapor network ka vedada jok towar andamsi phone chingki bomohut dangkli kurja atum Karbi atumaphan arenga hu pasokanglo aphi ronga sora phan chehang amat kadrup pusi than lapen mum choma tumta ronga sora phan chehang damsi bang pharo amonit wanglo lapen lapu Karbi atum ke banging koi vet amat si chepang samnang angsong an pale nang nilo pu amat chekak phunlo pale tum phanam thengon tum dakaji phanam tehang sester na ni theng bak lo manja soda ko kaji mereka nak bukan ke bukan kalau nang film na hidi kami kleman desa amasi areng sotu mangke nang karlo amasi nili panang hang lo mane nilitu mangke lasong son miatu nang heng lo asi dun sinang wel he amasi nilitum hodak dun lo aba nilitum ki dun hutke bam miatu nge wang ulo hola ben bang pharu si bak doi la tumi bang engke punilitum nge rong pen dun lo bang koi ba sido amasi hola tumanang pulo he alamang pathe unang ne lo nang tuma chedamo ni tuma chedam juipo nang tumta hang songane pale ni lo tam pale lelo lagi dak ma cepat kok nang sehat mana pulo sa bangke ari simpen ni ha kici wala alambang ke atum kasi teng khei basi ke bang system lo sar has mangke manela tum khaibong ka dog bena chiwan lo sita me dak nil tum along an mangke nang pale lel hai khaibong ka dog be he alang tum nil tum alang anang pale bangke ajal harmo chepan di Arenga hu ke suatum Hemari teron asopo Chandra Singh teron arta ningkan phokep Dhiren teron asopo Biswajit teron arta Krisir kep Sedeng teron asopo Samson teron arta Krisir kep Lapen Rup Singh Ingleng asopo Joy Ingleng arta Ingkoi raisi Lasya hokpet kang sai ke long jiaphan pini HTL a hinpen Borlang Pher PS along lamhoi pidamlo bangso puthak rai kom sai ki a hinpen tarli ponsi a hokpet alam klang popusi radatum aphan nang thandun News Desk Report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong jengkha pathuak lamalong kapedopon hini yang deng karlitang dhonsing ingleng chikimo amen pen football ang dung ketika pathu ponalong 11 Angel jengkha phan goal flipen long terang memorial club atum kaparem West Karbi Anglong jengkha sports association pen kapatir pipon jakhong ni phai player ni pen kangpu jengkha pathuak lamalong hini yang deng Karlitang dhonsing ingleng chikimo amen pen jakhong achiklo kijut ni phai thong kebra isiar ni football ang dung keti pathu pon Bangso kapatwa wai kanglong ke chengsi saya mukedeng EM irrigation in charge Mongol Singh timung arideng milur methak ke kaipen Karlitang dhonsing ingleng aphan kachikimo padopon Labang so penapri Pranabananda Vidya Mandir pen March Pass kachijorakeng kam ang di isi paklangpon
pupu kapathu kachidai koi ajok gol kachipi seroi pensi apor padamlo kapathu pon bomalong kirem ke hai kapatini thek thirek ajok sai jok ji tiebreaker ang dengalong pensi ke hai patini ponlo 11 Angel jengkha phan long tirang memorial club theso goal pen parem pon PM Mongol Singh Timung pen alam thea tengke robab apumsi kapathu au ve pen piniar nian lo halabang so parhut niliamata pathudun long veklang বিলাকত ৰবাব টেঙাই খেলি আছে আমি নিজেও খেলিছোঁ তেতিয়া গোটেই সেই খেল আজি কিমান জনপ্ৰিয় গোটেই সেই খেলখন আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন তাৰ আণ্ডাৰত বহুতো চাব এছ'চিয়েশ্যন আছে তাৰে এটা উল্লেখনীয় চাব এছ'চিয়েশ্যন হ'ল জেংখা চাব এছ'চিয়েশ্যন তাৰ আণ্ডাৰত আজি ধন সিং ইংলেঙৰ মেমৰিত ইয়াত কম্পিটিশ্যন আজি লাষ্ট এটা যে ফাইনেল খেল Kebangji surihini ra ingkoya ningkana phan Jengkha Sports Association along kangwai pon long tirang memorial club theso anparta 11 Angel Jengkha along pen kapathu thegmuchot akorte atung phan ingwai pon tanglo pwalam Jengkha Sports Association atum kapathu awai kalang pen pangdak pon Rongbong tirang Karbi Anglong live hamren Pini prime time berta bangke lapal sikang tonig lo domi thakmi kardom